Ste vidjeli posljedica odlaska od Boga? Ode sin. Znate što je prva posljedica? Glad duše, tjeskoba, očaj, muka. Nema Boga. Otiša si. Bog te ljubi, poštuje ti slobodu. Ma radi što hoćeš. Ja te, sine, ne mogu zadržati. I sve će ti dati, evo ti. Sve što te pripada uzmi. Onda drugo, nemaš više što jesti. Nemaš više opijata. Nemaš više užitka koji će te učiniti sretnim. Nema. Na kraju ne samo to, nego spadneš da ono s čim se svinje hrane, ni to ti neće da daju. Pa te napusti društvo, pa budeš očajan, pa budeš sam. I onda se sjetiš da ti je mama, tata, baka ili djed nekada netko govorio o Bogu. Vrati se Bogu. I onda čovjek, kad je sve iscrpio u svom životu, dođe, obično mi u Hrvatskoj koji jako štujemo Majku Božju, kleknemo pred Gospu. Kažemo, Majko pomozi, Majko pomozi. I stvarno Majka pomaže.